Pungat di bagasan Obason lumubima di anak kota Sidoni doh di Parumain naong takas na kaningan majalo pasu-pasu perbada na pasaritian yang hamong siap to manin bagas doni kuat kapasitan pasonay saya yang matutu tujulan nerion gabi keluarga situbun mahamu dito ngatongan keluarga on lumubima nang dijulungi Tuhan gabi sila sama Tuhan kambato dilihat di batama di hamong silas ni roha mulai mamuka sian saliro satu salilingna siang dia matutu tumibu hamu rokak dapuk muna rokak gabi di masiro nami di hamunate amang anok ya untuk behami dia ka kata nauli sok-sok ni manang di hamuna ang ginami opisyal guru ng guru muliate ditulani sok narupan na kanya ni hita po paran niya pagkain lang di Sidyon termasuk mahamusada ng batua nung nga sarung natua bihamu di parso ni anak kota di bawah Sudarion kang yang nami metong kang yang muna tujulan narion siya giyak madiliat di hamu gajang nyumur lawa di mudimon mangering yon anak kota tujulan narion sok-sok ni di hamak kaburu dohot dia kanak nami saya yang giyak matutu silas neroha sitaga mumuna tujulan narion nagawat surapotan anak mana surapotan buru satu tongma nagawat buru siduk buti mahamete di hamu bonani hasuk nami jadi sokoni do di hamu amang pada nami kalau tak kasih kami sudah dibawa kamu atau kami mong namora kalian yang asa boy hulo kami no tempat tamu jadi karjulo baja mak titik damang majo kuning-kuningan na upina saat ni sahasuto telah mana mau lihat tema di titik mulai pala dingkan do tutu bigi kami suara ni ngomong namorai neng mga dua Muhammad tok tomat nomor 2 di Batam. Gia bisa tak nami di bagas Sudarion. Tuhata masudina pasal toni di bagas salas niro hami mangulahuni. Alani alu hadamang majo tomat nomor 2 di Batam. Boleh ate manang dia dulu ni. Asa tutu marsahala ulun namion. Alu damang batu sahala raja tudongan natuan na totorok inatta saripada dot akamata di Sidyon ng kaulong ihami asa takas sa halay jalon nami kadamang majo amang aluluna oleh ate maji dua lupa na yamang didoksi tua-tua siajurin na mula-mula siajur mula topa Jumaha nagabi lumo biman ang libunan yung sutod son aneng mga liya mahami pwede mang ma bodang liya di
bigoy basah kami meme di hamu anak penami pakai hamu mayat tau tujulan dari barak takok batama nama ramoti sanggiat tujulan dari on lamo tu sedana haruhau di tapok parang yokut tenaga bi mabul itu jumaat cara khusus mulai tabi reksonan nang tatan wain nung apala ngulu jadi di masa nasiruran nami ate dia mata di anggi boru di anggi diwa soalnya benak kena gue dari nami mangurubi meme nami itu anak peta las marohani badan dokter di mana baca poliate jadi ope mang pada nami asa tinahin na multio binatu pamahatan baik damang madihami godang si Tio las padu mematu hasatan si Jumaat na gabi digokod do muna rodo hari ison jara bolo hari dakora marpanuk kubetuamu jara nunga huboto hari diulota abana di bagasa sadalo modata medituata molo dianggini ba amarotu modata gurangna di pasar hatta tutu hatta apalagi hari nauli di bulan Renggano di pasahat Tuhan kalau Tuhanmuna sada tua nadenggan doh nauli ina dina pirasahat ni Tuhanmuna kapa keluarga muna apalagi di tikion sada buru lalaho silokak ni todini anakta saya jangan tak kecikinan nalo. Lau pinasahan itu hatta akan ulah kena liga tuanula kalau di bagas sedarion. Lama jaro pasu-pasu perbogaso. Siap bagas joron itu hatta. Lakilingan ada kuhubigi hatta. Ulido parang lain lagi. Nina hubigi. Tohono ulihan magat jadi hulok mangadusin yang anak nami kena bagat go airan nagade di pasar itu hatta dua gade sana di pasar itu hatta tu angginami amaron tua jadi tua naung jinaro mula terdori di bagat satadano tua kecikin naleno sehingga mereka bertuata tua mula akan tua na uli do na denggan na laho si hanas turun ni rohamuna na tua katiki na naga jadi tuana do parumai biso di bere kamuna do torok ni jol mau alanya do ila daro jol mau tu torok na rohamuna do alani hamuna dua do di bada pora jol mau akala wakah do jadi nahudok Tuhan hilang karena dokter ini dia orang nila teropon dengan orang roh Tuhan ulang dari suang dek kamu nak bakacik nalero asasi halat rotok kamu nak dihita dolma di keluarga lumo bilang gitu hatta pasu-pasu lagi naromura sinak kiningan ulang terubah ingat kamu main asa gade ihaduan suru-suru mula dina holo tokok mula dina lagi dina ngadalani hamu jaka ari-ari ni parang ngomong tuh sama ni pehata dah hulok kami tu hamu nanwai dihita nasa opu pilopan opu tanda gade kita sudah berapa diri orang sebab hamu nak tua katikin yang ada tak kacang masih pengen jadi matutu ai matutu na ko sa tona to bari do na do ke musik asa no mak mai na si jual no mak na so tina boran asa hora sam na tinggal di hutan hamuna na sa keluarga somoni mangan ano matutu bila tiko
kucu berina di joloni adia. Tusia mu mangalaka. Domu masih berkuatnya. Ada dalam di persaulian. Batu tua saya colu bahasa batu botean. Rumah saya di dalam aku dapat sepatu siap Tuhan kain. Siap bagas dorong lain nggak pernah sahat nggak pernah. Sahat mau butuh jurakan. Horas talaga dia. Batu gimana? Nanti dulu. Botak mereka nih. Jadi sabay jodihani. Botak mula-mula padumuna kasubay. Nine. Di hari godang mulung. Jadilah gabe anak do boru di Simatua. Ho kedan dang holan helaho di marga Aritona. Alai do mau gabe anak. Ho boru tong ma dang holan paromai di siahan alai gabe boru. Unang adong perbedaan dan perbulak-bulakan. Orang tua kami pesankan jangan terlalu jauh mencampuri urusan keluarga anak. Alana nggak diwasa lakukan. Alai mula rompe di hal-hal nahuran pas di roha nangit ma kasapai na sidakin nangate alana ina lomba tuolo soni murang-murang mo ido jadi sonido sanggia ma luluanon mangido untuk sahalan yamat na martua re bata pinita ni luluanon anggia ma disahapot au barita gabe disahap ma barita horas di pasorak ko ditonga-tonga di keluarga muna aka anak siya dagkatutubo daw li pesorang ake tuak karena mengutuk atong didurut do berbubur diturut tong nang pertanggalan dihamu sa luhupna nang dihita jupang na niluan jala dapot na cinalahan anggia maluluanong gaya mertad daun sangunadian marsipatudu daun dalar persakam sahudulog yakka parsoliaro si pasahaton yamatkan na mertua riwata pinit kani luluanon horas samu salutna horas sami lumobi keluargaon gabi atau dapat momongan tukar tayo dia munapos tayo atau mau kak baju-baju pau puku di pasu-pasu Tuhan ma perbuni bortian mo teh tunggu anak tua buru hamu tu hari na mangihut asau penai ngo pasatan ya tanauli asasa masulu sah matu sapean ku pasatan minoang sian hita horong demi horong tanauli saat mamu horas jalagabian asau pemang nama nami nek bulan tayo terrami padamang malihami ame dapola nah untuk mana tuan ni
Kamuru nama masuk-masuk burung muna, dan kami masuk-masuk ule-ule. Alay na pa sa muni, pero na walang kutang may salang. Godangnya macam itulah. Godangnya macam. Mengateman Tuhan, mengateman kita. Jadi di son lain. Lolo hami sian burung muna. Ale arundo haka soti pasatami itu nanti itu nama bosok. Jadi atau mungkin gue itu dari langit lain mau menempuh hidup baru udah terus tangan pakai pulang. Jadi kalau dari penampilan itu mata guna. Jadi banyak yang harus dilihat. Jadi bukan karena sebagai teman hidup. Jadi kita harus memahami. Kita itu memahami itu saling mengasihi, saling memahami. Itu artinya berumah tangga. Jadi mungkin ang gajang udah konokku. Jadi udang mata jamo. Ini pasal kon selas ruang kami. Dia bekam musik na ukat musik.
dileng nami di Sigdion. O mahamuli nga nang muna, nagro kami manabi-nabi mo. Lumubin ma di anak namin yung Carmine nang Machado paso-paso pagdungan sa Ripion marhiti-hiti huriata marhiti-hiti na koto ni Tuwata maliate matutut tapasahat kulibata jari laulid na ding ganon matutu sada tiki dilas nerata lumobi di amuna akan namin di anak kesepuluhan lain nang berhasil tutu sangat keras rohat tadi nunga saat pihamu tunasor natua hagiat ma berhiti-hiti asli rohani tuat tokan ari na bangi huton di lehot di Batama ibu hagabiyon di anak kota ima tangyang nami nang Panginoon nami itu amatan ng barko di Batama suak-suak ni manang di hamunan na dua ya anak nami nang Machado paso-paso pardongan sa Repioni di bagas gereja totu nunga marpada kamu marpadan di Joloni Natorok berpada tulis bata nah jadi sirang yang kesosinirang di hatian isada ini godam mula-mula pada umma tugodam mangaliat laos udu timanon tugodam hasaton sada magodam na malihat ma padang ma
nasa hula-hula ala hai manek tulak si jalon titim marakuk perjolo ma ida mandok maulade tua mata nomor 2 dewata di siala pangiriring na di ida parhipat-hipat ita roh madapoton utani pemurut tau ala parator nama sonari ibat kamu di balaton roani berenami do borunami haber tutuk kita anak pemajak mengalir anak pasu-pasu kami tuamu pergusik kami ala di ben botol kodol lekon di balas roani berekod do borkon bakama musik nau partusi dan mudah-mudahan satu asatan nanu baik mak saumato bakama partusi kodang mula-mula do sopa-sopa tua mata nomor 2 debata ai debata harus sopa bakama Adok soro hamunian mata betok kami marmeme nion pau pumanon julo berjulu do kami masoba julo komuno sido puji mami raja nabi pacaro ngkodakmu amang do
Jolo di Jabu di halaman Nabidang Jolo Jabu nomor 2 sigong masay silawang ima dinang pajalo pasok-pasok parpagason ima puro nami dohot tela nami siap bakas joro itu hatta marhite na posonay karena nilo horon na ima tuhan wang poro hatta nila tuhan madog asa bitang na rumiris to na sumorok anak di hela nami do puro nami riris baru piatong torok ima joro sok kata jolo pasok-pasok tuhan mo na sa luhut na marga siyahan nuain lah menurut terparate soalnya madamay na sa ato la bison man nung gudang mula-mula mula nung sinuhunang muna la isong man nung mga manupang manadang la bison man nung gudang liat doon gudang sopa siya kamuna sa luna ate doon surat ta doon gudang man nung baru gudang sirtiyo amang permus niya mi amang manto mahami bahan magudang mula-mula bahan magudang sopa bahan magudang liat pada umumnya selalu nak dapat itu kami bang, Dr. Hamid.